Ki khubor ka bate se TV. Pin Donkam da ka Mahindra Power Roll India's #1 generator. Pin lat ka khuslai laha miet neshai. Spare parts but service ru pin yo klem jing khuslai. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Ke District Hub for Empowerment of Women ke bahap hapok ke District Social Welfare Department West Gentil Hills District ringkat ke jingat Trailang ke Office u Deputy Commissioner Yoga Cell NSS Cell but NCC Cell kiang nangba Government College haka arpoi trik ujiliu arajar arpusan kila rakhi ke International Yoga Day lor kapang Yoga for One Earth One Health haka program belapin long kiang nangba Yoga Center Indoor Hall bat ke jingle kilan met yoga lalam khama duma Hercules Toy Member Secretary Yoga Cell. Habashim bintah hagane ke International Yoga Day uba GLC Mylliem Assistant Commissioner Joai ula banjur halo ke jing Donkam ke yoga hakrukom im ba Manla ke Sngi. Kami TV nerokasi yang di yoga kepada dap hadis nem ke yoga lembag ke yoga hi to kobi ke JS nyabha na ke di India sadhu lene ki sage lementa wakamban tu ye ki u im aga te jingin to sok to comment lem wan ke jing tua perai lene jing wan ke jing tua yo pun hut ya ki hendrai yo pun hun ye mense
dalam bagan ni ke jing chem rai kan ni wan waro da chim dia ke jing start man ga gobi ne benta ke chai ke khia untuk dukat haga met ke phat rai chai ke khia haga bor perkhat ai ta haga bor man sen ai ti dau nam sedang to kata to ga jing khmu ke lamba ke jing yo janga yang prime minister ang ni Narendra Modi da pensia uga haga United Nation da ho arjar khatso kan ba ho arjar khatsan da declare United Nation kam gawi na gisgi o kun mo borong yang gisgi le benta I chai khia le benta yang berthai bro gobi yang man bu chai khia kargam te hanle ga snem honus snem ga team yang ga 11 International Yoga Day deman ga yoga for one earth one health yoga ne benta kubi lan hi berthai kubi lan hi chai khia nei bha waro kwa bagi yo mani ku chai ku khia ku sup ku sai ku im sup im sai. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.